Nyakubahwa Perezida wa Sena, banyacyubahiro mwese, ntangiye nkomeza imiryango y'abanyapolitike bishwe muri jenoside yakorewe abatutsi kubera ko batemeraga umugambi wa jenoside wo gutsemba abatutsi bigatuma leta y'abicanyi nayo ibahitana. Ndihanganisha n'imiryango y'abatutsi barenga 14,000 biciwe mu mujyi wa Kigali bakaba bashyinguye muri urwibutso rwa Rebero. Ikiganiro cyanjye ndagira ngo nkiganishe nkuko babivuze mu magambo make kukwerekana uburyo amashyaka ya politike yabaye igikoresho cyo gukwiza ingengabitekerezo ya politike mvangura bwoko yagejeje u Rwanda kuri jenoside yakorewe abatutsi muri 1994. Nyakubahwa Perezida wa Sena, iyo dusesenguye inyandiko zitandukanye zaba izaciye mu itangazamakuru cyangwa izandikwaga n'amashyaka ya politike yari yagiye mu cyiswe Hutu Power zijyanye n'uburyo jenoside yateguwemo ndetse n'amagambo yagiye avugirwa muri za mitingi z'ayo mashyaka, dusanga gahunda yo gutsemba abatutsi bose no kwica umuhutu urwanya iyo gahunda cyangwa utayitabira iri muri uwo mugambi wa jenoside. Hari amayeri abapfobya jenoside yakorewe abatutsi bakunze kwifashisha muri iki gihe avuga ko Perezida Habyarimana yarengeye abatutsi, ko ku butegetsi bwe ntacyo bari babaye. Abo bantu bavuga ibyo bakabikoresha banandika ko FPR Inkotanyi ariyo yazanye ibibazo mu Rwanda. Ibyo turabisoma buri kanya ku mbuga nkoranyambaga. Nyamara ibi ni ibinyoma byatumye n'aba banyapolitike twibuka uyu munsi bicwa. Ndagira ngo mbahe ingero ebyiri zishingiye zigaragaza uburemere bw'icyo kinyoma. Urwa mbere ni uburyo Perezida Habyarimana ubwe yatotezaga abatutsi na mbere yuko aba perezida w'igihugu. Hari ibaruwa Perezida Habyarimana yanditse ariko yari ataraba perezida, yayanditse ari minisitiri w'ingabo n'abapolisi, niko minisiteri yitwaga. Ayandika ku itariki 23 z'ukwa 9 1969. Ayandikira ababurugumesitiri bose bo mu Rwanda. Dore ibyo yababwiraga. Impamvu iyo baruwa ntangiye kuyisoma uko ivuga, nyuma wenda ndabivuga mu magambo make yandi. Impamvu igenzura ry'impunzi n'abanyamahanga. Bwana burugumesitiri, ndakwibutsa urwandiko nimero 21/01 rwo kuwa 26 z'ukwa 2 1966 rwakumenyeshaga imyifatire wakoresha ku byerekeye igaruka ry'impunzi z'abanyarwanda zigaruka mu gihugu. Iryo garuka rinyuranyije n'amategeko, niyo mpamvu ugomba kubagenzura ubyitayeho kugira ngo iryo yinjira ryonona amategeko rihagarare burundu. Witondere kandi ibarura ry'abanyamahanga bari muri komine yawe bitume ubigeraho neza. Abanyamahanga bavuga cyane cyane ni abatuye mu mijyi no muri za santere z'ubucuruzi. Tangira kubabarura ukibona uru rwandiko, maze igisubizo cyawe nzakibone vuba bidatinze, bimenyeshejwe Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Iyo ni ibaruwa Habyarimana yanditse nababwiye muri 1969. Murumva kuvuga ibintu bibiri by'ingenzi: kuvuga ko impunzi z'abanyarwanda ziri hanze zitagomba kugaruka mu gihugu ko binyuranyije n'amategeko, ariko icya kabiri ko abo batutsi mu mahanga ni abanyamahanga, barabita ntibagomba kugaruka mu gihugu kuko ari abanyamahanga. None se niba muri 1969 Habyarimana wari utaraba perezida yaratotezaga abatutsi atyo, abi mu burenganzira bwo kuba mu gihugu cyabo, abita abanyamahanga, akabikora ari minisitiri ushinzwe ingabo z'igihugu na polisi, muratekereza ko amaze kuba Perezida wa Repubulika ari bwo yahindutse abamuzima? Nta byabayeho.
nagira ngo mpereye ku rugero nibutse ko kimwe mu byaha bigize jenoside nk'uko biteganywa n'amasezerano mpuzamahanga yo muri 1948 ateganya ko gushyira abantu cyangwa itsinda ryabo ushingiye ku bwoko kabashyira mu mibereho mibi ugamijwe ko bicwa n'iyo mibereho mibi ubwabyo iyo politike iba igize icyaha cya jenoside. Urugero rwa kabiri ni ibijyanye n'ikandamizwa ry'abatutsi mu mashuri noneho Habyarimana yakoze agifata ubutegetsi. Ndabaha urugero rw'uburyo mu myaka 3 ikurikirana agifata ubutegetsi yimye imyanya ku buryo bugaragara abanyeshuri b'abatutsi kuva muri 74 kugeza muri 77. Ndafata kaminuza y'u Rwanda gusa muri iyo myaka 3 murumva hari amazu umwaka umwe agiye ku butegetsi abanyeshuri barangije kaminuza icyiciro cya mbere n'icya kabiri bose hamwe ni 501 mu myaka 3. Muri abo 501 abatutsi bari 21 gusa, bivuze abantu 4%, 4.19%. Yewe hari n'amashami amwe ya kaminuza yarangije iyo myaka 3 nta mututsi n'umwe yarangijemo nk'ishami ry'ubukungu, Faculté des Sciences Économiques. Bana kubahwa nifuje guhera kuri izi ngero ebyiri za politike y'ikandamizwa ry'abatutsi kugira ngo cyane cyane abakiri bato bakunze gusoma ibyandikwa harimo ibinyoma byinshi bamenye ko nubwo jenoside yakorewe abatutsi yatangiye gukorwa ku bwinshi guhera tariki 7 Mata 1994, ariko intandaro yayo cyangwa imbarutso yayo iri mu mateka ya kera kandi iteka byakorwaga n'amashyaka ya politike ari ku butegetsi. Nkomereje no mu myaka ya vuba ijyanye n'uruhare rw'amashyaka ya politike mwitegurwa n'ishyirwa mu bikorwa rya jenoside yakorewe abatutsi hagati ya 1990 na 1994. Icyambere twavuga nuko amashyaka yashishikarije urwango n'iyicwa ry'abatutsi akoresheje inzego zose. Ku isonga haza ishyaka rya MRND ryifashishije umwanya ryamaze riyobora igihugu nk'ishyaka rimwe rukumbi rikoresha inzego za leta mu icengezamatwara yo kwigisha ingengabitekerezo y'urwango n'iya jenoside. Nibutse ko guhera mu mwaka w'1975 kugeza muri Kamena 1991 mu Rwanda hari ishyaka rimwe rukumbi rya MRND. Abanyarwanda bose bagombaga kurijyamo byanze bikunze. Muri Kamena 1991 nibwo itegeko nshinga ryemeye ko hajyaho amashyaka menshi. Nyuma yo gushingwa ko amashyaka menshi 5 niyo yabanje ariyo MDR, PSD, PR, PDC na PSR. Aya mashyaka 5 akimara kujyaho yahise ashyiraho amabwiriza y'ubwumvikane agamije kuyafasha guhangana na MRND. Noneho yibumbira mu ihuriro rimwe yise mu gifaransa Force démocratique du changement. Ni ukuvuga impuzamashyirahamwe y'amashyaka aharanira impinduramatwara. Aya mashyaka yagira ngo afatanye mu guhindura politike nziza yubaka igihugu kandi izana amahoro arambye. MRND imaze kubona ubwo bwumvikane bw'aya mashyaka 5 yakoze ibishoboka byose kugira ngo isenye ihuriro igamije guhuriza hamwe abahutu mu mugambi wo gutsemba abatutsi. Hakoreshwa uburyo bwinshi ariko ngiye kuvugamo bubiri. Uburyo bwa mbere MRND yakoresheje yashinze udushyaka dutandukanye twitwa ko twigenga nyamara atari byo, igamije kugira ngo utwo dushyaka duto tuyifashe gusenya ibikorwa by'amashyaka nyayo ya opposition. Nibwo MRND yashinze muri 1991 ishyaka ryitwaga PECO, Parti écologique, yayoborwaga na Dr Jean Baptiste Butera uvuka Ikibungo. Bashinga Parerwa yayoborwaga na Augustine Mutamba yungirijwe na Augustine Semucyo, bombi bavuka muri Kigali ngari. Hakaba PADER yayoborwaga na Jean Baptiste Ntagungira na uvuka muri Kigali ngari. Aya mashyaka 3 matoya yashinzwe na MRND
nayo yigana ya mashyaka yandi navuze haruguru, ashinga urugaga bise ngo ni urugaga rw'abambari ba perezida. Uvuga perezida Habyarimana, urugaga rw'abambari ba perezida. Nyuma yabwo haje gushingwa andi mashyaka atarabarirwaga muri urugaga rwa atatu maze kuvuga, ariko byari bihuje gahunda n'imitekerereze. Naya mashyaka akurikira: hari ishyaka ry'abagore ryitwaga MFBP, ryayoborwaga na Nyirasafari Gaudence ukomoka ku Gisenyi, wari n'umuyobozi mukuru wa ONAPO. Ishyaka ryitwaga PRD ryayoborwaga na Alex Nsabimana uvuka Igitarama. Iryitwa Unisodec yayoborwaga na Celestine Mutabaruka uvuka ku Gikongoro. Aya mashyaka atatu mato yihuje n'ayandi atatu navuze, abatandatu yose afatanya na MRND ubwo abayarindwi mu guhangana n'aya yandi atanu navuze mbere, iyo yaharaniraga ko ibikorwa bya demokarasi ari nayo dusangamo abanyapolitike twibuka none bishwe kubera kutemera umugambi wa jenoside. Mu kunganira ayo mashyaka, ku itariki 22 z'ukwa kabiri 1992, bamwe mu ntagondwa zari muri MRND bashinze CDR. Ishyaka rya CDR riyoborwa na Martine Bucyana uvuka Icyangugu, yungirijwe na Theoneste Nahimana uvuka ku Gisenyi. Ayo mashyaka maze kuvuga yose ashamikiye kuri MRND hamwe na CDR bashinze icyo bise Alliance pour le renforcement démocratique. No kuvuga ngo ni impuza mashyaka igamije kwimakaza demokrasi. Bishingwa ku itariki 12 z'ukwa 11 1992. Uku kwezi kwa 11 1992 kwabayemo ibikorwa bibi cyane, kuko murumva icyo kintu cyo kugira ngo amashyaka y'intagondwa yibumbiye hamwe. Hanyuma nyuma y'iminsi 5 nibwo Habyarimana yagiye mu Ruhengeri avuga ko atemera amasezerano y'amahoro yarusha, ko ayo masezerano ari bishwangi by'impapuro, ko igihe cye nikigera azakora ku nteramwe maze bakamanuka. Nyuma y'ikindi cyumweru muri uku kwezi, Leo Mugesera umwe mu bajyanama bakuru ba MRND ajya ku Gisenyi guhamagarira abaturage kwica abatutsi bakabata muri Nyabarongo. Murumva mu gihe cy'ibyumweru 2 gusa gahunda ibayemo 1992. Iri huriro rya Alliance pour le renforcement démocratique ryagize uruhare runini cyane mu gukwirakwiza ingengabitekerezo ya jenoside igamije kumaraho abatutsi, haba muri za mitingi bakoreshaga no mu matangazo bageneraga abayoboke bayo, ndetse no gutoranya abasore bagombaga kujya mu myitozo mu bigo bya gisirikare no guhabwa intwaro zo gukoresha muri jenoside iyo babaga barangije iyo myitozo. Ubwo nibwo buryo bwa mbere MRND yakoresheje bwo gushyiraho andi mashyaka ayifasha. Uburyo bwa kabiri MRND yakoresheje mu gusenya demokrasi no kwigisha ingengabitekerezo ya jenoside ni ugushinga ikiswe Hutu Power mu mashyaka. Bitangirira muri za mitingi cyane cyane ebyiri zabereye kuri stade Nyamirambo, yabaye ku itariki 7 z'ukwa mbere 1993 niyabaye ku itariki 23 z'ukwa 10 1993. Muri iyi mitingi yo ku itariki ya 7 z'ukwa mbere 1993 hamaganwe ku buryo bweruye imishyikirano y'amahoro yarusha. Bavuga ko MRND nabo bafatanyije batazemera iyo mishyikirano. Bakanamagana ku buryo bweruye uwari uyoboye intumwa z'u Rwanda mu mishyikirano y'amahoro, Minisitiri ubanye n'amahanga Boniface Ngurinzira wari mu ishyaka rya MDR, bakamwita umugambanyi. Yewe bakanavuga ko agurisha igihugu, bamuhimba izina ry'agashinyaguro rya ngurisha igihugu. Nta kindi Minisitiri Ngurinzira yazizwaga uretse gusa kuba aharanira amahoro no kutemera umugambi wa jenoside wabibwaga na MRND n'abambari bayo. Nyakwigendera Minisitiri Ngurinzira nawe ari mu banyapolitike twibuka uyu munsi. Iyi mitingi ya MRND maze kubabwira yari yanatumiwemo ishyaka rya CDR rihagarariwe na Stanislas Simbizi wari perezida w'urubyiruko rwa CDR impuzamugambi ku rwego rw'igihugu. Yewe muri mwaka wa 1993 hari baruwa nafashe rwose ingero nke cyane. Hari baruwa yo ku itariki ya mbere Kamena 1993 yanditswe na Bagosora
Nibutse ko Bagosora nawe yari mu itsinda rya guverinoma ryajyaga mu mishyikirano ya Arusha. Iyi baruwa ya Bagosora yanditse afatanyije na Runyinya barabwiriza wari umujyanama wa perezida wa Repubulika mu bya politiki. Bayandikiye Minisitiri Ngurinzira nk'uwari uyoboye intumwa z'u Rwanda za guverinoma y'u Rwanda mu mishyikirano y'amahoro. Bakamubwira iki? Bakamubwira ko mu gihe cyose yemera mu izina rya guverinoma ko FPR Inkotanyi igomba guhabwa imyanya muri guverinoma ihuriweho n'amashyaka atavuga rumwe na MRND, ndetse akanemera ko n'ingabo z'igihugu zihuzwa zihakajyamo n'izivuye muri FPR Inkotanyi, ko igihe bimeze gutyo bo batazabyemera, ko bazamurwanya nubwo bazabajyanye Arusha. Ikindi cyabaye mu bukangurambaga bwa jenoside bunyujijwe mu mashyaka ya politike noneho ni inteko ishinga amategeko. Abadepite ba MRND bahawe amabwiriza yo kujya muri za prefegitura bakomokamo gukangurira ikorwa rya jenoside no kwica abanyapolitike badashyigikiye uwo mugambi. Ndabaha urugero muri prefegitura Butare. Depite witwaga Laurent Baravuga ukomoka muri komine Kigembe na Depite Bernadette Mukarurangwa ukomoka muri komine Nora bakoresheje inama ku itariki 8 z'ukwa gatatu 1992 muri komine ya Kigembe segiteri ya Kigali. Noneho Baravuga bari wiyobora asaba abari aho bose, ngiye kubivuga mu magambo ye, abasaba gufata imipanga, imiheto n'amacumu bagatangira bagahiga abatari muri MRND bose badakangwa n'amaduka n'amamodoka. Amagambo ya Depite Baravuga uri uhabwira abaturage. Mwumva arababwira gufata imipanga, turi muri 1992. Muri jenoside abo badepite bombe maze kubabwira bagize uruhare runini cyane mu kuyobora jenoside muri prefegitura Butare, cyane cyane mwizi komine bavukagamo Kigembe na Ndora. Umunyamabanga mukuru bwa MRND nabwo bwasohoye izindi nyandiko zerekana ko iryo shyaka ryari ku butegetsi ryari riri no mu mugambi wa jenoside. Urugero ni igihe Leo Mugesera muri 1992 mu kwezi kwa 11 avugira ijambo rye ku Kabaya ahamagarira kwica abatutsi vuba babanyujije iy'ubusamo muri Nyabarongo. Ibyo bamaze kubimenyera. Wenda icyo benshi batazi nuko icyo gihe Ministeri y'Ubutabera y'Ubucamanza yari mu maboko y'ishyaka ryari muri opposition rya Parti Liberal. None iryo shyaka imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu iryotsa igitutu basaba yuko Mugesera akurikiranwa kubera icyaha yakoze cyo guhamagarira abaturage kwica. Kandi koko nketi ziratangira. Nketi zitangiye MRND yasohoye itangazo risimwe n'amatengero mpatse rishyigikira Mugesera rivuga ritya. Ndavuga mu duki. Itegeko nshinga rivuga ko uzaca intege ingabo z'u Rwanda mu gihe cy'intambara azahanishwa igihano cyo kwicwa. Ubu rero Minisitiri Mbonampeka arabirengaho akirirwa yiruka inyuma ya Mugesera Leo ngo nafungwa zirusa. Mugesera yakoze cyaha ki? Kuba yaravuze ko abanyagisenyi batazemera kuba ingaruzwa muheto nibyo bigomba gutuma acibwa umutwe. Utekereze banyakubahwa, ishyaka riri ku butegetsi, ishyaka rimwe rukumbi ryaboye igihugu, umuyoboke waryo mukuru agiye guhamagarira abaturage kwica kandi barabikoze, noneho ubuyobozi bw'ishyaka buramushyigikiye ngo nta cyaha yakoze. Turi muri 1992 ubwo abaturage bari gukora iki kindi nabo uretse kwica nyine, igihe MRND ibabwiye gutyo. Aho jenoside itangiriye abanyapolitike babi babaye ku isonga yo kwamamaza ikorwa ryayo bifashishije uburyo bwose bushoboka, harimo n'itangazamakuru rya leta. Nirwo rugero ngiye kubaha, cyane cyane Radio Rwanda. Hari itangazo MRND yasohoye ku itariki 23 z'ukwa 4 1994. Noneho turi muri jenoside hagati. 23 z'ukwa 4 1994 iryo tangazo rya MRND ryashyigikiraga ibikorwa by'interahamwe. Basaba ko Radio Rwanda ndetse na RTRM zibinyuzaho. Ryavugaga ibingibi bikurikira nafashe mu bikeya. Ubuyobozi bwa MRND burashimira urubyiruko rwa MRND. Rurashimira interahamwe n'abagize komite y'interahamwe mu rwego rw'igihugu. Ukuntu bakomeje gufatanya n'abaturage
gutera inkunga ingabo z'igihugu bakumira umwanzi ukomeje kwemeza ko icyo agamije ari ugutsemba abanyarwanda bose. Imigambi mibisha ya FPR n'iterabwoba ryayo ntibigomba gucura intege urubyiruko rwacu ku mugambi mwiza rwiyemeje wo kubumbatira umutekano baharanira amahoro n'ituze mu baturarwanda bose. Gutahura no kwamagana umwanzi aho ari hose ni ngombwa. Banyacyubahiro, hano murumva ko turi muri jenoside hagati. Umwanzi uvugwa ni umututsi, undi mwanzi uvugwa ni umunyapolitike urwanya jenoside uhisha umututsi cyangwa umurengera. Urundi rugero ni ikiganiro nanone cyabaye mu kwezi kwa kane muri jenoside hagati ku itariki 21 z'ukwa kane 1994 kinyura kuri Radio Rwanda kiyobowe n'umunyamakuru Jean Baptiste Bamwanga. Yari yatumye abanyapolitike bahagarariyemo amashyaka menshi, ariko amashyaka y'intagondwa ni igice cya kindi cya Hutu Power nababwiye. MRND yari ihagarariwe na vice perezida wayo Edouard Karemera, PSD ihagarariwe na Sengiyumva Rafiki, PR ihagarariwe na Stanislas Mbonampeka, kitabirwa kandi ku ruhande rwa MDR na Mbonyumutwa Shingiro wari umuyobozi mukuru w'ibiro bya Minisitiri w'Intebe Yohani Kambanda. Uyu Mbonampeka nubwo mwumvise ko muri 1992 yari yatangiye gukurikirana Leo Mugesera, ariko guhera muri 1993 yagiye mu gice cya Power nawe ajya mu bayoboye jenoside. Ukwari kugira ngo atagira abagira confusion y'uwari we. Muri 1994 rero niwe wari muri Power yitabira iki kiganiro. Havugiwemo ibiki? Umunyamakuru wa Mwanga yatangiye abaza abatumirwa be icyo bavuga ku makuru atangazwa na Radio Muhabura ivuga ko FPR ngo itica abasivile, ko ngo nibo mvuga ibye, ko ngo ihanganye gusa n'ingabo za leta n'intera hamwe. Ubwo kwari kugira ngo babone uko baharabika FPR inkotanyi. Murabyumva. Karemera niwe watangiye avuga ko iki ari ikinyoma, avuga ko ngo FPR yisha abasivile barimo abanyapolitike nka Emmanuel Gapyisi, Felician Gatabazi na Bucyana Martine. Nyamara abanyapolitike mu zurupfu bafuyemo. Gatabazi we yewe hari na nketi hari yaretangijwe n'ubushinjacyaha bwa Kigali bwerekana uburyo ari gendarmerie bwayo yamwishe. Anketi irahari. Martine Bucyana nawe muzi ko yishwe n'abantu ibutare imbazi, ariko ubwo bwicanyi baro barabyereka ko FPR inkotanyi idafite ahuriye nabyo. Noneho muri icyo kiganiro Mbonampeka wari uhagarariye PR Power na Rafiki wari uhagarariye PSD Power batsindagira ko umwanzi w'abanyarwanda ari umututsi, ko nta ntera hamwe zihari mu gihugu, ko ababivuga batyo ari abashaka guteranya abahutu. Noneho ubwo mu gusoza ni ikiganiro cyamaze amasaha 3 kirekire cyane, ariko abaturage baracyumvaga kuko muzi ko Radio Rwanda yari imwe uretse yo na RTL muri zo nyine zari zihari zumvaga. Mu gusoza rero ikiganiro bavuga ibingibi. Bamwanga nk'umunyamakuru ati, nagira ngo mbamenyeshe ko umututsi aramutse ageze ku butegetsi atazigera aburekurira nari mu muhutu, ko ahubwo azabura gundi mututsi. Murabizi ko Kayibanda yavuye ku butegetsi ntabusigira umwana we, na Habyarimana umaze gupfa ntiyasimbuwe n'umwana we. Mu mitegerekere y'abahutu bwabyo harimo demokrasi, ariko niba abatutsi bagarutse ku butegetsi demokrasi tuzaba tuyisezeyeho. Ikiganiro gisozwa gutyo. Impamvu nafashe urugero kuri icyo kiganiro mu kwerekana uruhare rw'amashyaka muri jenoside nuko cyari cyateguriwe kunganira guverinoma y'abatabazi yari yahagurutse yagiye gushishikariza abahutu mu majyepfo no mu burengerazuba kwica abatutsi. Kwari kugira ngo babyihutishe. Icyo gihe ku tariki 21 z'ukwa kane nibutse ko Perezida Sindiko Ubwabo na Kambanda bari Butare no ku Gikongoro. Minisitiri Rezeri n'itegeka w'itangazamakuru we yari yoherejwe havuka ku Kibuye hamwe na mugenzi we Emmanuel Ndindabahizi wari minisitiri w'imari. Augustin Ngirabatware wari minisitiri w'igenamigambi yari yoherejwe abo ku Gisenyi muri ubwo bukangurambaga. Kaliste Nzabonimana minisitiri w'amashyirahamwe n'urubyiruko uyoherejwe w'Igitarama. N'ingero mfashe icyo gihe guverinoma yari yahagurutse kujya gushishikariza ikorwa rya jenoside cyane cyane mu majyepfo, kuko mu majyepfo bari bataritabira ubwicanyi ku buryo burambuye. Ikiganiro cy'amashyaka kuri radio nuko kohereza abaminisitiri bwari uburyo bwo kugira ngo bajye kubwira abaturage ko kwica umututsi n'umuhutu urwanya jenoside bigomba kwihutishwa. Ku mugoroba wo kuri iyo tariki 21 z'ukwa 4 1994 mumva ko habaye ibintu byinshi.
ku mugoroba minisitiri w'intebe ubwe Jean Kambanda avuye gukongeza iwabo i Butare ndetse no ku Gikongoro yaje kuri Radio Rwanda ahavugira ijambo yishimira uburyo abaturage bakomeje kurwanya umwanzi ubwo no kuva no gukora jenoside asaba abantu bose batarabikora cyane cyane ba burugumestre ko bagomba gushyiramo imbaraga ati ntituzigera duhunga na rimwe ahubwo tuzashikama turwana intambara dutsinda umwanzi duhereye kutwihishemo hano kuvuga ko n'ababurugumestre bagomba kwicwa hari ababurugumestre bakeya bari bakihanyanyaza batabyemera nabo barabica nabahingero hari burugumestre Nyagasaza wa komine Ntyazo burugumestre Gisagara wa komine Nyabisindu burugumestre Ndagijimana Kristo wa komine Mugina aba bose babishe kuri Ndagijimana bamwishe kuri 19 z'ukwa kane ariko abandi babishe kuri aya matariki uburyo bwo kwerekana ko nuri ku butegetsi no mu nzego z'ibanze utitabira umugambi wa jenoside nawe yicwa mu gihe cya jenoside uyu munyamakuru Bamwanga yatanze ibiganiro hafi buri munsi ashishikariza iyicwa ry'abatutsi harimo urugero rw'icyo maze kubaha ariko reka mbaho izindi ebyiri hari ikiganiro yatanze nanone ari kumwe na Frodouard Karamira wo muri MDR Power ku itariki 12 z'ukwa kane 1994 bashishikariza abarwanashyaka bose ba MDR ndetse n'abaturage bose muri rusange gufatanya n'ingabo z'u Rwanda bakavuga ko intambara atari igice kimwe cy'abaturage ahubwo igomba gukwira mu gihugu cyose ko kandi umwanzi aho ari hose bagomba kumushaka kuko umwanzi atari ku rugamba gusa ahubwo no mu gihugu imbere ahari ubwo kwari ukuvuga abatutsi bakiri muri za kiliziya bari mu ngo n'ahandi bataravumburwa itariki 17 z'ukwa kane 1994 nanone Bamwanga yarongeye atumira Karamira basaba yuko abaturage bagomba kujya gusaka ahantu hose mu ngo z'abantu bagashaka umwanzi wari wese no kuvuga umututsi kandi ngo bagashakisha n'intwaro umwanzi akoresha mu gusoza ikiganiro uwo munyamakuru Bamwanga yunganiye Karamira avuga ko n'impunzi z'abatutsi ziri muri za kiliziya zifite intwaro ko kandi hari muri izo mpunzi harimo abasirikare ba FPR babihishemo ko abaturage bagomba kuba ariho baheraho uze ko impunzi zari ziri muri za kiliziya mu nsengero hano bazigabije intera hamwe n'abasirikare bavuga ko zifite intwaro kandi ko atari abasivile ngo ari abasirikare ba FPR Nyakubahwa Perezida wa Sena abanyacyubahiro mwese ikibi gikomeje kugaragarana n'ubu nyuma y'imyaka 27 jenoside yakorewe abatutsi yagaritswe nukubona hari bamwe biyita abanyapolitike cyane cyane abakorera mu mahanga bataravana isomo kuri aya mateka mabi mvuze mu ncamake kandi ibyo babitangiye jenoside ikimara guhagarikwa abajenosideri bakimara guhunga igihugu batsinzwe bibeshye ko bashobora gukoresha politike bagahita bagaruka ku butegetsi ndetse n'ubwicanyi bakoze ntibabubazwe batangiriye ku ishyaka bise RDR ari naryo ryabanjirije utundi dutsiko twagiye tuvuka twiyita amashyaka tukagenda tuzima buhoro buhoro hakaba hari n'utundi tugihanyanyaza ubu ngubu ingengabitekerezo ya RDR ntaho itaniye na jenoside ubwayo haba mu nyandiko zayo haba mu biganiro mbwirwaruhame iryo shyaka ryagiye ritanga ntabwo bigeze bemera jenoside yakorewe abatutsi bavugaga ko habayeho ubwicanyi bw'amoko yose kandi intandaro y'ubwo bwicanyi bakayegeka kuri FPR inkotanyi bakavuga ko ari hanuye indege noneho ubwicanyi bugaterwa n'iyo ndege uwo murongo ngenderwaho wa RDR yawutangaje mu nyandiko yasohoye kenshi inshuro zitandukanye yise umurage w'amateka ipfobya rya jenoside yakorewe abatutsi ririho rikorwa ubu ngubu rinyuzwa ku mbuga nkoranyambaga kuri YouTube n'ahandi no mu banditsi bamwe barimo n'abanyamahanga ba Judireva Michael Long n'abandi tubisanga neza muri ibi bintu RDR yavugaga harimo ibiki reka nsome uduce twayo ni naho nsoreza RDR ingingo yatangaga mw'icyo yise umurage w'amateka n'inyandiko banditse kenshi bagenda bayivugurura bavugaga ibingibi urupfu rwa Perezida Habyarimana nabo bari kumwe rwiyongereye ku bundi bwicanyi bwa FPR inkotanyi bwatumye abahutu bumva ko bagiye gushirira ku icumu
umve ko barafata abahutu uko bishe birengera. Amoko yahise asubiranamo, bivuze ko nta jenoside, amoko yose yaricanye. Intambara ikwira igihugu cyose, bivuze ko bimwe nababwiraga mu kanya ko Sindi Kubwabo, Kambanda n'abaminisitiri bagiye ahantu hatandukanye, iyo yari intambara, bagiye kubwira abaturage kwica, barabyita intambara. Abahutu biraye mu Batutsi barabica nta guhitamo, ku buryo bavuga ko abantu barenga 500 bishwe. Ubwo inkotanyi nazo aho zanyuraga zagendaga zitsemba icyitwa umuhutu cyose, nko muri Byumba, Kigali, Kibungo n'ahandi. Amahanga yo yemeje ko mu Rwanda habaye itsembabwoko ry'Abatutsi, ariko akibagirwa ko abahutu nabo bapfuye ari benshi ndetse kurusha Abatutsi. RDR irongera kwamagana itsembabwoko ryakorewe Abatutsi, iramagana ikomeje itsembabwoko ryakorewe Abahutu, kandi iryo tsembabwoko rikaba rigikomeza. RDR yamaganye FPR icuruza itsembabwoko yishakira inyungu zayo bwite, aho guharanira icyagarura ubwiyunge mu Banyarwanda. Twibutse ko FPR yahimbwe n'abana b'Abatutsi bahunze muri 59 bagamije kwisubiza ubutegetsi bambuwe na revolution yabaye uwo mwaka bahunzemo iyobowe n'Abahutu. Muri uko gushaka gufata ubutegetsi, FPR ikaba ifite imigambi yo gutsemba Abahutu ihereye kuba ingenzi, cyane cyane abize, kuko idashobora kubategekana igihugu ngo bayemerere. Uko kurimbura Abahutu bagasigaza bake batize bo kubahingira no kubakoresha imirimo y'uburetwa nka mbere ya 59 binagaragarira cyane ku bantu batahutse, abize bose barishwa. Nahisemo gufata urugero rw'iri shyaka ryashinzwe jenoside igihagarikwa, mu kubera ku buryo abo banyapolitike bari bafite ingengabitekerezo yakoze jenoside ubwayo, banayikomeje jenoside igihagarikwa, ndetse na n'ubu nyuma y'imyaka aba bantu bakaba kikwibiba mu rubyiruko aho bari hirya no hino. Ntibitangaje rero kubona urubyiruko rumwe na rumwe rwigishwa naba rujya ku mbuga nkoranyambaga rugakwiza ibi binyoma. Murumva ko ibi binyoma duhura nabyo ni gahunda ya politike yashyizweho n'abanyapolitike babi bakoze jenoside kugira ngo bakomeze ipfobya n'ihakana rya jenoside yakorewe Abatutsi bateguye. Iyi myumvire yo kugoreka amateka, gupfobya no guhakana jenoside yakorewe Abatutsi no gukwiza ibinyoma baharabika FPR inkotanyi yahagaritse jenoside, ni nabyo tubona ubu ngubu bigatungura bamwe batazi ko ari ikintu kirekire kiri muri gahunda ya jenoside yakorewe Abatutsi n'ipfobya ryayo. Ni gahunda ndende. Dukomeze gufatanya gushyigikira politike nziza u Rwanda rufite, irangajwe imbere na FPR inkotanyi na nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame n'indi mitwe ya politike bafatanyije kubaka igihugu, kuko nibwo buryo bwonyine bwo kurinda urubyiruko rw'u Rwanda kuzagwa mu mutego nk'uwagejeje u Rwanda kuri jenoside yakorewe Abatutsi. Dukomeze twibuke twiyubaka. Ndabashimiye, murakoze.